maši, dobrodošli u drugu epizodu Minecraft preživljavanja. Ono što smo radili prošlu epizodu, nade i sami ravnali smo ovo ovdje. Mada sam ja malo igrao sam. Našao sam bolje mjesto gdje bi mogli praviti ono što sam zamislio. Tako da, idemo odavde. Moram sve popiti. Ništa ne ostaje. A vidjet ćemo možda nekad se vratim ovdje. Možda bude nešto zanimljivo. Da se napravi. Ovo sam kopao dole i našao dosta ruda, željeza. Tako da imamo, ako vidite gore tu sam počeo graditi. Znači super je preglednost. Ajmo kravice. Hajde rasne. Dođi ovamo. Biće vam potrebno dosta krzna za knjige. Nemoj mi bježat, nemoj. Evo, ovdje smo našli novi. Novi rudnik, nešto. Ćemo vidjeti ako nam bude šta falilo, možemo tu naći. Idemo gore se popije da počnemo da vidite kako to izgleda. U hladni smo ovdje. Ovdje ćemo napraviti stepence, ali to polako dođi na njemu. Pogledajte vi samo tu ljepotu. Tu širinu. Ništa, trebamo poravnati ovaj dio ovdje. Kako bi mogli početi izgraditi. Fulova sam jedna, nije veze. Oh, koja sreća. Ne mogu da vjerujem. Isto moramo ponovo gore. Fakat ne mogu da vjerujem. Ovo je sreća. Ovo vam se zove sreća, ljudi. Još jedna karta. Imamo sad za sad dovoljno hrane. Imamo krzna dosta, željeza, moramo staviti željezo da se peče. Ako mogu napraviti bolji alat. Biće nam potrebno dosta stvari. Evo nam kiše i snijeg. Ne vezi, ne smeta to nam. Jedna, dvije, tri, dosta tri. Idemo pranati ovaj dio ovdje, da možemo staviti pinjač. Tako. Sam da će prestati ovaj snijeg smeta. Već se počinje smrkavati. Na odspavanje. I dosta 16.
u tu 16. Prve dvije staviti kamen, ovdje ćemo staviti hranu. Što ćemo ovdje potrebno? Hrane je dosta. Ostaviti ovdje. Ovo ćemo sve kasnije srediti ponovo, pošto sad nemamo vremena za to, jer moramo poravnati to ovdje kako mogu početi graditi. Taman dole možemo napraviti fad na sve što su nam potrebne. Imam je željezo. To sam zaboravio staviti da se peče. Ovako. 34 tamo. Super. Ali bit će još potrebno. Ne. Nema više kamena izgleda. Oh shit. Idemo po kamen. Ne znam koliko nam je potrebno, ali nema veze. Koliko god nije više. Ovo je 1.8 verzija Minecrafta, nisam igrao, ne znam baš kakvi sve stvari novi ima. Pa ako vi želite, ako znate koje stvari možete mi reći. Ili nešto predložiti u komentar. Biće mi koristi sigurno. Koliko 60, fali više. Dovoljno je sad za stak bude potrebno više. Uzet ćemo drugi kramp, željezni, koji brže ide s njim. Pa ćemo popiti. Super, to je gotovo. Koliko da smo izgledali, malo. Ćemo vidjeti. Ups. Opet ne odemo generator. Možda nećemo imati sreće drugi put. Ovo je sigurno zato jer snimam, da ne snimam, ja vam ga odmah poginem.
bit će nam potrebna kamera još. Dobro. Nebitno. Nema više, nema veze, idemo sad. Vidimo da se željezo ispek. Nema veze, ići. Gdje nam je drvo. Šta pod... Bit će ovo dovoljno. Dosta prije. Mi smo sjekili koju naprav. 3 može. Ovo ćemo ostaviti ovdje da nam ne smeta. I to. Ovo nam može pomoći. Idemo opet da. Evo sad ide brži, super. Mi naš šećerni trskir napravimo. Da napravimo koju knjigu. Da možemo začarat stvar, kako nam bi izgled bolje, kako bi duže trajalo. Ali nema veze, ne žurim nas. To ćemo postati. Idemo prvo poravnati ovoga. Dosta idemo završiti. Početi. Morat ćemo sići ponovo nasići drva, pošto će nam trebati. To ću početi sa drvima praviti. Ovo pit ima ovdje mnogo, ne znam ćemo moći biti. Valjda hoće. Možda i neće. Kad bolje razmisli. Neće. Nema veze. Opet ćemo sići, hej. Printer. Malo me je kamera zezala, ali opet smo tu. Nastavljamo. Opet moramo sići. Ljudi, ako imate kakav prijedlog za kakvu dobru kameru, slobodno napišite. Ne znam šta bi kupio. Evo i brzo će mrak, morat ćemo
otići spavat, malo kako ne bi mali problema sa zombom. Evo već čujete. Gamad i fetina. Just ne. Nema veze, ne bojimo se mi nikog. Morat ćemo svijetiti ovu područje, malo kako ne bi dolazili. Kako se ne bi spavnali ovdje. Gdje ste ga malo? Nije veze. Dovoljno, idemo go. Ode sunce, izlazi mjesec. Vidite kako je bedr. Bedr, har. Idemo spavat. Gdje si sunce? Jer ti žarko. I uspjeli smo. Nekako se čini premalo, morat ćemo malo produžiti. Bar 4 bloka. Može 4 bloka. Eno skeleti da li mogu biti od koristi. Da budem farm pravio. Ali vidjet ćemo. Pravi da farm. Morat ćemo sići opet po kameru. Ali ne vezi. Ali nam tu. Ups. Jedan ćemo stak nakupiti, pa ćemo ih dalje. Dva, 3, 4, dosta. Nije veze. Ostajem ću vidjeti savršeno mjesto za izgradnju. Nemam ništa može kad fulam ovako jebem. Izgledat ćemo još te. Nego šta će. Shit. Možda imaće 1, 2, 3. Super. To da sam... Dobro, to je tako. Sad
potrebna drva, morat ćemo otići malo drva nasjeći. Strpite se ljudi malo, jebi ga. Biće zanimljivije poezije. I meni je dosadno. Uvedi konja, dođi konju. Dođi. Ma od njih kakvog mesa. Konji ti ne naprimjer. Idi na, Taman da znamo da nam može to pomoći. Ali nebitno je to, sad idemo po drva. Bar 2-3 staka. Dobro sad zase. Ups. Mislio sam snimati još neki gameplay, neke igrice, pa ako imate kakvu ideju, slobodno napišite u komentaru. Biće mi drago da čujem što vi mislite. Što ima ovdje u sjekiru. Stari kovačevi izbrnici. Ljudi. Ko... Da, još malo vjetovanja. Mora biti. Inače, ništa saradnje i to nema. Adnane sine. Misle da sam lud. Ajde, ovo ćemo potamaniti još ovdje drva što imamo, pa ćemo vidjeti. Neće nam biti puno potrebno, ali eto. Ne. Malo treba sam rekao, ništa nije od viška, pa nije ni drvo. Bitno je da smo hranu obezvijedli, ostalo će doći. Zdravlje je najbitnije. Ne smijete zapustiti. I školu. Školu morate učiti. Ako mislite da imate Minecraft kompjuter E1, ništa dovoljno, idemo gore. Pogledajte samo kako je to. To nema veze, produžit ćemo. Amo još. Neka. Nećemo odmah. Što nemam vremena. Mislim da ću morat ovaj dio jedan popraviti malo. Moramo jest, za svaki slučaj, ali ne biti. Ovako, da vidimo koliko ima. 1, 2, 28. Do 14 znači. 100. Znači 1, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne može 9. 9. Tu. Mislim da će biti viška jedna. Morat ćemo 8 staviti.
8. Javi se. Jedna, dvije, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam. Osam, to iz ove, tu. Mislim da bi predaleko. Ovako, oko dva bloka bi. Jel da? Ne može tako. A ovo ćemo. Znači, jedan, tri bloka. Jedan, dva, tri. Jedan, dva, tri, četiri. Ok, tako. Ti si viš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Barometar. Dobro. Naprijed. 1, 1, 2, 3. Blok. 1, 2. Ajmo da oskonto ovo često. Jo, sranje. Yes. Znači baš ovdje. Znači tu. Znači tu. Dobro. Sad što vidiš šta sam vam zamislio. A polako, bez žuti. Napravimo ovih par blokova. Dobro. Tu idemo spavat moći. Tako. Tako. Smetam čest. Ja, koji problem. Ovo kad bacao sve na jedno mjesto, morat smetiti. Ja nisam vam pričao, ubio sam ovu vješticu kad sam silazio u neki tunel. Uzeo sam neke napitke, nešto. Još neki puno zombija bila, pa sam i njih potamanio. Što, ne treba ništa ostaviti. Biće ovo dobro. Jao. Idemo 1, 2, 3, 4 vrste. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sam full vrste. Nisam full. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
ima nešto nije kako treba. Ovako. Biće dobro. Ovaj dio ćemo zatvoriti. Kao i ovaj. Tako. Ja više. U redu ljudi. To je to za danas što se tiče Minecraft preživljavanja. Nadam se da će vam se svidjeti. Biće to dobro. Idemo malo izdalje da vidimo. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da nije bilo dosadno, a bit će bolje, vjerujte. Ako se neće to super izgledat, sam dok završim. Ništa ljudi. Lajkujte, subscribeujte se, šerujte. Biće još klipova. I bit će mnogo zabavnije poslije. Jer ćemo pričati mnogo drugim stvarima. Možete im postavljati pitanja na Facebooku na koje ćemo odgovarati rado, znači kucajte na Facebook Gaming Podrum i nađite, lajkujte, sve što vas zanima pitajte. Ako imate neke prijedloge, pišite nam u poruke ili komentare, nebitno. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!